Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salama na amani julahani. Leo ritsaha si wanashama wa suluhu rije randisojitekeleza suluhu oyi kao dele shawiri la hensili juha ranzie tarehe 24 ya November mahazizili na 14 baada mparo raufanya harumwa le jiji la Paris kao de capital ya Faransa uliho dehele nsiatu iliyo na zinchaguzi za kahuja zirendehe ye mahazizili na 14 ikao ngarijwa ndondo hausikitifu ukaisharia mshinji kashijaste hilwa wananyasi rowalu harumwe serikali rowatukar mwe serikali waonesa ukakwatina haja nensi yode mana renda rafanyao mparo huo ratsaho wananyasi ukaya wakati uja siriona ukaya yensika uladhimu ribalie ho uso hayo ladhimu rijuhendera wane soko wa komori zango za ladhimu zendelee haizo yede uvahanu rakahandisa tasuluhu ya umbishihe ikao mimi nirongo vanu mihambo Muhammad Manswab ikao mide mwanzishi wa suluhu hiyo yera iswa hayo ngujo jitekeleza baada njo jitekeleza ba haizo tonesa ukaya hausikitifu ye nsiha tuke jaste ye sharia mshinzi harma uchaguzi maneka uladhimu baada zeduru zifanya ndaru kauladhimu rambe duru yani deheshe swa shamaore shama wananyasi walu harmwezi na watu harmwezi wahundu usubuti na udhalim na udhuluma waombari wananyasi wende zao na weshari ya mshinzi shahatu kashitina ndongo katuhone saukaya yensiatu wa maswamani yotabu nziro halisi ukaya baada rafanya sharia ikao ze nukta za hayo ngizo 40 na mfukare ya ukaya basi rituhansi ukayavo o article nukta nzima au mbili zilona taradudi zilona baadhi ya tabu ya wabo arabo zikifia ze nukta 40 na mfukare inu hamu tasware haone sokaya leori randi sungarjwandi so jitekeleza ngamjo ransi njenninke raisa esulu ya jitekeleza mbabi shangar jujaro nisendo nondo ngao hangayo nzima namna ya suluhu ikao ngarizambao nondo lindele shauri la hensi linu dele dalau la hensi na inu denzia ya ladhimu idungwa ngajo idunga ngaria mhanse raisa suluhu ya jia jone sembabi haruma ya nukta inu ha wakati wa seka Mungu abenze marhaba. Marhaba. Haruma hizo mwanzishi wa isuluhu azitekeleza uhusu siasa jimla na yatungeza leo rifanye janibu la siasa la utaha ishauri ya ikomoro la dzihira suluhu hakweli iwandi sarangura kuja harumazi voti za l'an 2016 voti ilokamba zikazi lazimu zikeshabaha watu wadzise harimwa isharia mchinji ya nyumeni ikaomba watu wengi wako irema amba ini yakojo engeza yakojo rasmisha azifikira za utsini zakana warumishi wakati huo hautaha wabebari izo ilo kama Faransa azichanziani nedi utaha ahalalishe ukambane ikomoru avasa wakubali harumwa ya mauso ya dunia yani wabenu ha shidhahiri ukambane rebenu hawasima komorie ambane rimba Mfaransa ikomoru mana tidei maure tu bandairenge bezile raonesa l'an 2016 ya ukambane isharia mshinji atu raifanya ya nyumeni isujo mhalalisha Mfaransa ajue akiti maure namna ilo kamba ata ya mashtaki atu yaka mahana maharma muhula wa maha 22 uendelea uho
ilo kamba rika na mashtaki yatu harima lisuala linu ukamba ni Mfaransa rakuana amba ripare shauri la husu lisualatu alirenga la Komoro la Maore ili parihani shauri harima nzia za ini rongolo diplomasi na nzia za haki, maana likungumanyobo lilo harima ejumu ya madaula ilo lililona fursa lisashie shauri kwa kila mwanashama walikungumanyo ilo kamba adere haruma likungumanyobo lilo. Bahati mbi zivote za la 2016 zile zija za konyesedzea amba kweli wasi rekubali lisualatu la Komoro la Maore rimbelo Mfaransa. Iyo di mana ra midza imuvuma suluhu rijeri na hanisidze amba wajanibu ya wanadamu harmai Komoro kawasukubali zitongozini na unude unafiki wa siasa ilo kamba usurumilwa haujuju daraja ya uju ya ukamba ne wa madhamana wa Komoro wao di wakiambelia tongozini hautaha wangabiti Komoro. Tusuzia babu hata wakati wengine.